新年快乐，新年圆福，新年好，年年好。Dan selalu saya sebut bila sebut nian hao, keadaan sekarang politik, ekonomi, sosial puha. Kalau mau nian hao, mesti tukar supaya Pakatan Rakyat boleh perintah dan kita boleh bagi nian hao. Yang ini akan menunjukkan semangat baru di kalangan semua tenaga di Sabah yang mengatakan sebenar Hari Raya Cina dan semangat naga, maka akan bangkit naga Sabah untuk mengalahkan yang pemerintahan yang ada sekarang. The new spirit, the new progressive spirit for progressive New Year, the spirit of the dragon to change. The spirit to change to ensure that Sabahans be respected for their rights, that Sabahans must have a say in running the affairs of the state, and more important, and to my mind very critical in our message, is that every Sabahan citizen must be accorded the respect, the honor, the dignity, and their rights. Bicara semangat baru dan ini di kalangan politik bukan kaum. Walaupun pada hari ini saya datang untuk sama-sama menyambut Hari Raya Cina. Sudah lihat kalau di kalangan masyarakat tidak ada masalah. Pagi tadi saya di rumah Ketua Keadilan Sibu John dengan pimpinan DAP dan Keadilan, orang datang biasa. Minggu ini saya dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, minggu nanti Saudara Ridwan A dengan masyarakat Cina, Melayu, India di Pulau Pinang. Malamnya di Ipoh. Ini semangat rakyat yang menghormati antara satu sama lain. Perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan kaum bukan masalah. Masalahnya ialah bila ada orang-orang tertentu yang apikan semangat kaum, yang timbulkan benci, seolah-olah orang Melayu ataupun orang Kedazan ini miskin sebab orang Cina, ataupun ada yang mengatakan sebab Melayu. Sebab kita ini mundur ialah kerana pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan korup. Itu essentially a problem. Problem is not in our people. The problem is in our korup. Nah, saya juga nak ambil kesempatan di sini. Terima kasih. Saya pergi turun jadi laporan terbang tadi di Kota Kinabalu. Baik rakyat, berbagai kaum, baik pegawai immigration, custom, polis, semuanya salam dan katakan, Datuk, Alhamdulillah, we are very happy for you. 9 January, you are happy. Tetapi ingat, sebelum itu, saya tengok di surau, di masjid, di kalangan masyarakat Islam doa. Saya beritahu di kalangan pemimpin-pemimpin gereja, Christians of all denominations, either publicly or privately, bagi mesej kepada saya, Anwar, we all pray for your freedom and for justice. Malam Jumaat sebelum 9 Januari di Semenanjung, 17 kuil Hindu juga ada upacara semayang masing-masing. Saudara, ini semangat baru. Saya tidak bayar. Saya tidak tahu siapa yang doakan dan semayang urusan. Sebab itu saya ada kesempatan pada hari ini, pada hari bahagia di masyarakat Cina, dan saya join in the celebrations. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Tapi
Sia-sia. Saudara, ini episod berlalu. Saya bukan datang di sini nak ungkit cerita lama. Sudah. We have to move on. Program Pakatan Rakyat saudara tahu. We have to move on. Not to dwell on the past. Orang tanya, Anwar, kamu kena telanjang, kena pukul, kena penjara. Apakah kamu sanggup maafkan? Saya jawab, ya. Saya maafkan karena saya mau maju dengan rakyat Malaysia. Kita jangan lupa, kerana kita tidak mau ketidakadilan yang dilakukan ke atas sesiapa. Jadi jangan kita lupa bahawa kezaliman dilakukan. Itu jangan kita lupa supaya dia jangan diulang. Any form of injustice perpetrated against any individual, any ordinary person must be stopped. That is my message. Yes, I am prepared to forgive, but let us remind those in authority or those among us who may be given the mandate to govern. We must perform, and it is an issue of conscience. It must be dictated by the habits of the heart, and we must not ever tolerate and condone injustice against any person. Malay, Chinese, Indian, Buddhist, it doesn't matter. Because every single Kadagan or Dusun or Dayak or orang Ulu, they have equal rights in this great country of ours. Ini sebenarnya mesej saya. Orang tanya saya dalam convention Pakatan Rakyat di Alostar, di kalangan pimpinan PAS di AP keadilan, saya bagi mesej ini. Apa bezanya Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional? Saya kata ada pertembungan nilai, juxtaposition of values, vision and ideas. We say enough of race-based politics. We say every single Malaysian must be accorded with their rights and must be respected. We say this country is enough for every Malaysian, but will never be enough if there are too many greedy leaders wanting to take away our wealth. Pada hari saya dibebaskan 9 Januari, saya ada masalah. Di Permata Pau 30-40 ribu orang tunggu saya. Tetapi saya juga diundang oleh cucu Mahatma Gandhi. Sudah tahu Mahatma Gandhi? The iconic, visionary, people's leader and champion, independence fighter, Mahatma Gandhi. India, cucu dia nama Raj Mohan Gandhi. Raj Mohan dah lama, 4-5 bulan yang lalu undang saya. Dia nak hidupkan semula semangat Gandhi. Apa dia semangat Gandhi? Itu conscience, bukan politik, bukan kuasa, bukan uang, bukan pengaruh, bukan arrogance of power. Conscience. Nak pimpin, nak cakap, ego tidak boleh. Rasuah mesti dihapuskan. Sombong, arrogance mesti dihilangkan. Kuasa itu must be dictated by conscience. You see a poor Malay, a poor Kadazan, a poor Chinese, a poor Indian, a poor Bugis or Dusun or Bajau. You see a human being. That is a humanitarian spirit in us. Ini yang diajar di semua agama. Sebab itu
saya terpaksa tinggalkan majlis di tempat tampau dan saya dengan Azizah ke satu tempat, turun Bombay ke satu tempat Panchgani untuk menemui sahabat lama saya, cucu Mahatma Gandhi, Raja Mohan Gandhi. Apa yang saya nak sampaikan? Itu orang India. Yang ada di sini orang Cina atau Melayu atau Kadazan yang ramai, yaitu tujuan hidupkan semula semangat dalam politik itu yang ditentukan oleh pamit, oleh hati, bukan oleh uang, bukan oleh kuasa, bukan oleh sombong, bukan oleh semangat kaum, bukan benci antara satu agama dan agama lain, tetapi untuk ketuk pintu hati. Ini yang disebut conscience. Ini yang dibangkit oleh Gandhi. Siapa jangka Gandhi? Afraid looking poor man. Kata Winston Churchill. Siapa dia Winston Churchill? Prime Minister of the greatest empire on earth. Ini sebelum munculnya Amerika Syarikat. Great Britain, United Kingdom was the most powerful nation on earth. Yang nak lawan dia siapa? This semi-naked fakir. Kata Winston Churchill, Gandhi ini semi-naked sebab dia pakai baju pakai bilik saja, kain putih, dan oleh itu nampak miskin, maka disebut fakir. Semi-naked fakir. Nak lawan kami British Empire, tetapi itu sudah this semi-naked fakir